Tek-tek di mana nak? Mumak tek-tek nang kenang na bu tulion. Tak ada tek temu. Coba mungkin belum satu setungan catur palang. Kok buang ke barak guys. Riah tek kata lah nyu tengah apa menang petengah. Kameran lah jalan ya. Ada tek kata lah petang kan. Mulai mabiki. Are buat body. Tahu di. Batik itu. Encir bos. Encir. Ya mun kental. Dan sebut dan. Sekini di mah. Tek kata lah guys. Petang. Petang guys. Chơi mui nang petang kan catur takut itam mo chơi mui satu setungan. Ya catur guys. Chơi mun. Racikan Mas Faruk. Mana chơi mui bận. Pas tak tahu. Angin tanda angin atas tak roje. Njok turaan kok takut nak. Bola na pada nganyar kok ya. Njok tak apa mas. Acura nyimbun kade. Jadi mas. Iya. Si teling je. Wah. Lah tak kok loncak. Ada nih. Jalan cara combol. Joki lama nih. Oh, joki lama. Mun situ joki apa? Tak derak sal, nyeting buat sal ke berak sal. Tak derak. Jadi gagal. Gagal live streaming kemarin kok tidak. Oh. Mak grogi syuting. Terlempus. Hilang lah rata tadi. Iya Faruk tenang ya. Mas Faruk ya. Adik cewek lah. Oh, udah mana. Isal tu tiap pro Isal kontrol. Takut bersih tak cocok. Kemarin kok live kemarin.
Up. Jadi lama itu terus. Dua kali apa tiga kali ojo. Tiga. Mulai sampai mana? Jadi Medina. Iya. Dua kali dengar ada saya. Ada apa Jal? Pembawa berkeberhasilan. Bendek remah. Ada mon nambah pelangi Roma banyak tanpa ke Roma Jal. Esek-esek. Teman buat. Nyaman dia. Sudah senang banyak akik. Yang bocor kok tak mangkat gila. Ada kelak sini. Mangkat gila kok ke Surabaya. Bu enggak sepi Jal. An rokok. Bu. Benih tak kelampi pulan je. Takut Sal situng Sal. Tengkan lele konten ki kok. Habis dia. Turun langsung bang. Jelah lah betul tanduk tangan. Raja nak tulis raja. Setahun tu Sal. Apaan parak 3 tahun setahun Sal. Macam ni kena. Setahun. 1,5 guys. Cuma catur. Cak kan din nak siapa Sal saya congok bi kok kan bucel. Kene an. Ajar-ajar Sal sangat empat siapa ni Sal pada teng Sal. Oh je. Satu sempak deh. Tekian. Mun pada beres Sal corak kalah raja dia. Kalah kaireng. Hah? Ari iki kurang kaireng. Bu. Bengkong kurang rajur. Cemon cek rem-ngerem. Nyaris Fortuner nama tongkeng Fortuner memang. Yokom. Lah kena tak kok Yokom ge kok. 6 tahun dulu. Tit deh ya. Sorry guys. Siapa maksud guys gelek rumah. Mun tak part aja ya ada nak le neneng budi le ketek. Astagfirullah, takut betul kan kok. Cendi dulu. Terus, danang dulu.